स अभिव्यक्तिया जोलख हरेक प्राणीया थगु सदु हरेक सया थगु मुडु जजल्पा जी विश्वोत्तम श्रेष्ठ हलिमय थोया चंगु सया थौयु नुगु श्रृंखला छिकपि सकल सोकुमी भाजुमेजु पिन्त लस्कुसेया नाचना थौया ज्याजोले नेपादेया कला व संस्कृति विषयले न्यनी जुयाचोम जी चर्या प्याखया सेनामी भाजु चन्द्रमान मुनिकार जीवनाप खलाबलया जुई थौया विषयले जिथो चर्या प्याख अले कार्तिक 29 गते जुई तेंगु काठमाडौँ महानगरपालिका खुल्ला राष्ट्रिय चर्या प्याखया धेरै बल्लाके यो खयु विषयले जिबि खलाबलयाको जुई चास जी थौया पा चन्द्रमान मुनिकार जीवनाप थौयो लस्कुसेया जजल्पा चन्द्रमान मुनिकार जीव थौयो ज्याजोले चिता लस्कुसदु जजलपा सुबा भिसता जी थौकने छुके व्यस्तले छि थौकने हो जिस खाल जो थ बजकला कुञ्ज सोची सर्य प्याख सिने मुख थौ स्या येर न्यनसे नेर डट जिम स ठुके ज्यासन होइछन हो विभिन्न क्लास ला दे रोज ला जिस ठुके गुल्न मस्त पि वे ख इम द सेनिकनि हो ओके फिस मगासी निशुल्क या जिमा एउटा फुड अले विभिन्न छौ ठिठी इले जिस हेटिस क्याम लगा अबेन चर्या नृत्य सिने याना थासन थावना आज नि छियो बजकला कुन नियमित रूपमा क्लास चलेन या अले जिउ चाहिँ नि थो बौद्ध बुझ्यान बुद्धिज्म सम्बन्धी थौने यो एमफिल थेसिस लागि जसना छिगुठो चर्या प्याख यो चाहिँ सुरुवात गेनाजुल अले छिथो चर्या प्याख सिनुले चाहिँ गुरुदलजी छिउ उके अनुभव छुडु छ हो कनादिस खासला तो छि छौ छि थो गु चीज वातावरण छि थो बौद्धमय वातावरण छि हुर्के जोपिन्छ ल हरेक छि लिकन्स्तौ बादु बहिदो अले यथा उसँग पस्मिन वय जी तो चर्या नृत्य विषयले चाहिँ नि करिब छिसँग चाहिँ नि 45 वर्ष दिने हो तैथेन जुलका बालक सेनी हो कनि ओब्ले चाहिँ नि छि गुरुजुपी रत्नकाजी बजाचार्य बेगम बडे हंग छि पासे बा तस्कमिले जुम पासे बा अथे काञ्च बुद्ध बजाचार्य अनहनले सप्तमुनि बजाचार्य अनवया ऋद्धिबहादुर बजाचार्य दिव्यमुनि बजाचार्य अष्टमुनि बजाचार्य वे कपि जुल लिपाङ खुसी होया चाहिँ छि सतिमन जोशी सर ठोकिसमा चाहिँ छि आतक अछेन वयछ न ओले लेसे थो थियो रत्नकाजी बजाचार्य पाखे छि थो सुरुवात या खन पाके खाछौ अले निसे निरन्तर रूपमा छि आतकमा वयसन थो चर्या नेते आ नपस्यनि कनि याबले चाहिँ नि आथंगुने थेमको ओले गुरुकुले छना गुरु ढाउ खनिनमा गुरुसम वचन बिहा यसका सिंगी भथो अले चर्या नृत्य गाडे यो चाहिँ नि गटेगाड आछ छौ किस्म चाहिँ छौ थुई बिचले विधि विधान नीति नियम पूजा विधि दो ओके देख काममा दिशा काममा अभिषेक काममा अले गुरुसँग चाहिँ नि छित सुसंकल्प गीत गाडाले चर्या नृत्य गाडे हो इट इज नट फर अर्निङ मनी तो कदापि चाहिँ जिसम थर्ड लाभ याओ थुके जिसम कमायो छिम्बुन्डनी हो थर्ड विलासिता चाहिँ उपभोग याओ चाहिँ कदापि मुखो थुके चाहिँ जिसम गुली फुट के जिसम वला वही कमाइ जी वो कमाइ चाहिँ थर्ड माको जग्गा जिसम गिलासे ल सटल टथे ओके अपोज को दको न दान बिमा लेखा टेम जो जिसम चाहिँ थयो टुकटी थयो कोठा थयो छेडी टिपा पाछिना टेटे मजो सम्पत्ति लेंगा टेटे मजो गाटे बिजै अनम्य सुरु गाडा छ अनम्य संकल्प छ कि तो चर्या नृत्य गाड्यो इट इज नट फर एन्टरटेनमेन्ट तो चाहिँ कदापि मनोरञ्जन लागि मुख थुके दुने ज्ञान क्या हो वो ज्ञान हमेशा सिका वो ज्ञान मे पिन त बियो वो बी फटो गाडा आसिन संचर्या आउँछ त्यो गाडा बोडी चित्त उत्पन्न याना बोडी चर्या याना बोडी ज्ञान मे पिन त बी फेका अले थजको मुख मे पिन त न लिल्यु
बोडी मार्गे गाडियो निर्माण मार्गे चाहिँ नि यासिङै क्यु लिलु बनाइङ्क्यु ठिट चढेर गाडे ठुक किस्म चाहिँ गुर्जु पिसँग जिता ज्ञान बिया नापनसँग लाजना बनाइङ्गा सेना थौं टक भित्रे छिबी चाहिँ नि ठ्याउ मठ्याउ निएर थिएनगा ठुके लगे जस्नो आवे ठो सेनिकनि ए उडी नापस्या यो कुप्पा त जे आनन्द हेइजना ठो छौ चाहिँ नि प्याखा जग मुखु ठो दर्शन ख ठुके बुड्डटो लाइन दु ठुके निर्वाहनी रे लफुडु ठुके जिता ओ सेक क्यामा हरेक चरे नृत्य हरेक देहरे पनि उके हरेक चाहिँ मुद्रा दै ऊ मुद्रा विभिन्न किसिमको दर्शन बेचाउँदै अर्थ बेचाउँदै भिउ लपिएङ्गा चाउँदै सुखती मार्ग ढाइटा कदापिसित दुर्गति मजी मार्ग यो किसिमको ज्ञान बेचाउँदै चर्या नृत्य गाडी उठेको हजुर छिगो चाहिँ थो चर्या नृत्य यो चाहिँ छिसँग पच्चा व्याख्या यान्दिला छिगो चाहिँ लुमुङ्की मावे गुरु चाहिँ सुडुले छि थो दक्लै नपा जी सूर्य नौ खा छि रनकाजी बजा छारे खा हजुर अनया राजेन्द्र श्रेष्ठ खा जुम्पे अझै नजन ध्यान कान्छपल्ट बजा खा अथवा चाहिँ रत्नकाजी बजा छि सप्तमणि बजा एक स्वयं बढे रंगल ठंगुने ला ले ठो झर्या नृत्य चाहिँ नि छो अचम्मो चीज सुदुर गाडे हामीले तो विशेष का शून्य थे जुइद मुरु अले जिमसँग चाहिँ दुखम सुखम हेना त्यो त निरन्तर हेड आटक फुसा मुफसा याकै दुख जुसान याकै आरो अबरो पारे आमासन आटक निरन्तर होइसन दो आ ओइ खुशी छौ सुदुर गाडे हामीले ठौं टकै हुनी चाहिँ आठौने चर्या नृत्य चाहिँ स्कुल नन्दु कलेज नन्दु विश्वविद्यालय नन्दु संघ संस्था नन्दु आठौने छि सोइस छौ सुनो चीज बालौ ततहरौँ होटल जीमा ततहरौँ प्रोग्राम जीमा सेमिनार जीमा अथवा विदेशी उपरि झिथन पाउन उहिले ततहरौँ चाहिँ झि धार्मिक क्रियाकलाप जीमा चर्या नृत्य नापालक केना सुरुवात है पैसको बाला सार गाडाले चर्या नृत्य गाडी देउ प्याह देउ चर्या नृत्य गर्ड उगे सूर्य के सुजी ढाले त खुशी चाहिँ शुभ मंगल जी यो कार्य सफल जी जजौन दु यान दु दक्षा मन आनन्द हो ए चाहिँ चर्या नृत्य सूर्य हो यही रेट ठो किस्मने ठो या किस्म चाहिँ गेजा हो त ओसवल पिङ गुर्जु पिसँग चाहिँ नि ठुटो किस्म उन मान गाल केना ठको जाने ख जिसा नक्तिन दाइदिला स्कुल कलेज अले जी सेमिनार प्लेन थो प्याखा किनी थो याइले चाहिँ थो व्यवसायीकरण जुथे मुजुला ठुके व्यवसायीकरण रे जिमुखु गठित गाडे हामीले जस्तै जिसा सुन छौ चाहिँ तटहरौँ सेमिनार जी अथवा चाहिँ नि उद्घाटन कार्यक्रम जी अथवा भिउजा जी शुभारम्भ शिलान्यास जी अयबले वनि बले छिटो चाहिँ नि सु मक्सा भजबे खर्च मबि मुखु बि वर्गारी छिउ इम त रिहर्सल ल्याकी बले बजिन के बुढी जुल अन ट्रान्सपोर्टेसन जुल अनौना चाहिँ नि वसर चाहिँ चाहिँ सन्डे क्यु जुल अथवा हायरङ कहियो जुल अले मेकअप ल्या जुल सुहान्याउ जुल अनौना चाहिँ रङ रोगन न्याउ जुल थट माउ चाहिँ नि गुले चाहिँ नि अंगु माली गुले चाहिँ इयरिङ माली गुले सुमाली वो चीज समझको चाहिँ तर ठुके चाहिँ जिसन गुले न वो ढिमा चाहिँ कमाया गा चाहिँ अठे मजु अलि गुले वो चीज का ठुके विषय चाहिँ खर्च जुया हुने हो अचै दु दक्षिणा मुबी रियो मोरो त दु तर अपवर्ड चाहिँ दक्षिणा चाहिँ नि ठौने तिनी उठो आयो हुने तिनी वो खर्च चलन नप चाहिँ अठे मोरो नप सुजिर गारेले छिसौ गनन वेक अप त ग्वाली आउने बेले वेक अप छौ चाहिँ नि बाल शुभ मंगली चाहिँ यान बेले जितन देउ टुनियो अलि चाहिँ नि कावे टवे है उली तुयसको झाची खर कमाइरियो चाहिँ मजो छिठो चर्या प्याह चाहिँ वास्तविक थुक्यो विविध प्रकार दैजी अरे ठुक चाहिँ गुइयो बाइए तयान दु ठुके विषयले अझ प्रकाशन बिल चर्या नृत्य ढगाला ग्रुपसँग ढैजा अनुसार निता दिदु छटाजी चाहिँ नि गुहे चर्या नृत्य अटेर गाड्यो वसपोल पिन चाहिँ नि आगमे दुने गुपी देखा डुपी अभिषेकम पूर्ण जुपी वसपोल पिन जग्गा यासुई खण्डै कन्नदै सिनेदै अहिले हरेक चाहिँ नि ठो आचा गुठी दिए गुठी आचा गुठी चाहिँ वर्षे छ जुई दक्षि छ अन्डुने न छि इता मोटरको चक्का मला सुकुनाजको चक्का पाल्जाजको चक्का चाहिँ नि यावर गाडै केनी मजु हरेका गुये चर्या नृत्य चाहिँ नि अटकन निरन्तर रूप जाउँदो अब के चाहिँ नि गुये यामा कारण त विभिन्न दु थुइट चाहिँ नि छौ गुठा बालको ठिरो तेमा भए तेमाला गु चाहिँ मरेक मगा पूजा या मला अले अयो शुद्ध पि काय बाग चित्त शुद्ध जो पि मन दुन चुने मला त्यची बाल के दु अले अनौना चाहिँ नि थो मेउ चाहिँ चित गाड्यो बाह्य चरे नि गु चीज पिने यही हो
पिने किनी जो जिसा चाहिँ पिने सप्त विधान्तर पूजा लगाए जोगी पूजा यही न्यास पूजा यही बुसाडम पूजा यही अठे जङ्गु पूजा यही अठे चुराकरण पूजा यही अठे चाहिँ विभिन्न किसिमपट्टि गण पूजा यही यहीले चाहिँ पिने किने हो मुद्दा जना यही बाह्य चरे नि तो के सोर सलासन न वही गुरु बंदना न वही हरेक चीज दो अले गुमा द्ययपुरी चीज चैत्य दई गुमा द्ययपुरी बाहा वही दई अन चाहिँ वस्पर पनि स्मरण न यही बाह्य चरे नि चिज किने छु सेगी जो या जो आटकन गुजे चरे नि त गाड्यो चाहिँ नि गुजे जो या चाहिँ बाहा गरेर अरु ठोनिता चीज आठन गुल्न चाहिँ प्रचलन वइ जो चाहिँ नि दक्षा सेने जो कनि जो मे पनि त किने जो बाह्य चरे नि त खडो जो जुन बाह्य चरे नि त के चाहिँ चिज छुछु देयो यो चाहिँ प्याख किनि दो एक दो जिसा ना क्या फको जाए नि गुलना दो आज जिसन था दिन सरिंदा क्या तन जिसा जनी गुरु वंदना लगाए ना अन सोडा सलासी लगाए ना अन जाए नि मंजुश्री लगाए ना अरे जाए नि कुमारी दो पंचबुद्ध दो आठों ने वज्र योगिंद्र ना परचल ने उजान दो अन उना जाए नि जिसा लोकेश्वर दो नाटेश्वर दो वज्रपानी बोधिसत्व दो गुलना जिसा थोन खनी नि नेपाल मन ले दुनी दियो अपनी पूजा यही गणेश दो काल भैरव दो मला अरे अरे ने विभिन्न करनामे पिंदो लोकेश्वर चाहिँ सच्यो च्यामा लोकेश्वर दो विभिन्न चाहिँ नि ठाउँ चाहिँ नि जसा ठेक सोया हुने मन्दिर पट्टिको वस पनि डक्को चरिया चाहिँ नि गुरुजु पिसन नाप्या ओ टाइमे आदि काल नाप्या चाहिँ चरिया चैतौडो सचैपट्टि मे उके रागदै उके तालदै उके रसदै उके छन्ददै उके मात्रदै अटु चाहिँ डक्को सिकाउनेमा अहिले हरेक चरे नृत्य हरेक ताल न फरक जी राग न फरक जी रस न फरक जी नवरस दुन्छनमा सुन प्याखा चाहिँ छौ प्याखा छौ रस जस्ता मेरो प्याखा मेरो रस जी गुमा रोड रस जी गुमा करुण रस जी गुमा शान्त रस जी गुमा वीर रस जी गुमा अद्भुत रस जी मलाई छौ किसिमले दियो अहिले वो ठिकै ढुङ्गा चाहिँ ताल दक्से महत्त्वपूर्ण ताल ठिकीमा गुली चाहिँ नि माट ताल जति गुली जति ताल जति गुली प्रताल जति गुली लन ताल जति मलाई गुली खतंकार ताल छौ फरक दो अले छि हिन्दुस्तानी पिने हो छि नेपाली हो अले उखे माथि न छि निवायो त ताल चाहिँ ना क्या हो चाहिँ नि फरक दो तर ठाउँ चाहिँ नि वया तरिका हुने उके मात्र गा सुटेन दौडे डको ओ मात्र दुन्छ न हालेमा अले वया ताले दुन्छ न प्याखालेमा थटी किस्म दो हजुर चिसा थो चरिया प्याखौ नापन उके कासायान दिलजी थो 29 कार्तिक 29 गते न दुईटा हुँदो नापाओ आयो छौ छिस चाहिँ छुडो के उद्देश्य छि कासायाना छुछु जुइफु उके व्याख्या निसले अथवे जिमसा बजकला कुंजी छौ टिम दो बजकला कुंजी टिम चाहिँ ह्याप्लेन जायबले के मेन उद्देश्य त गाडवे तो सरिया नृत्य त गेना बचेयाओ रक्षायाओ गेजिस नजन्स कछटा हार्न तो छौ विषय हुने ठ्याक्कै सुने जिरंगो जीवन काले नियर ड भित्र आवया ढुक्सा चाहिँ गइएका होला इन्ट्रेस्ट या त पूजा या त ठो चाहिँ ह्याठान दो ठोचो जिउ बाला बचे ख ए जो तपाईं न चाहिँ ठुइतो झिस चाहिँ नि न्याउला ठेया मजो ठुयो थय विधि विधान थय नीति नियम थय स्थान दो छ अझ कारण ठो चर्या नृत्य चाहिँ झिस गठिना जिल्ला ख मला अटना चाहिँ थो सेने गर्ने यानौनीमा चर्या नृत्य ढगाड्यो आजिमो उद्देश्य ढगाड्यो सो आशा ठुयो नापांसी जी ढाउ ठुयो संरक्षण घटना आयो समर्थन गेना यानौनी हो सम्मरण गेना आयो ठुइतो चाहिँ नि जघेर्न गेना आयो मोरु मोस्यु मोस्यु त गेना न्यवे हो न्यने हइबियो दो चीज त गेना निरन्तरता बियो अले उल्जग याना न मगा ठोट समय न झिस चाहिँ छौ पछि मे पिन त सेने गर्ने यामा हान उगे मात्न झेबका मुजो निशुल्क यामा हो गुरुसँग ठेड हेबि जाओ त निशुल्क यानो छित ध्यानैमा गब्लेन ध्यान हेबि जाओ अले उल्जग याना न मगा आउ छिता वइ त पिन हुपी गो पिडी त दोनी यो बात यङ आठौने जेन्जी गाडे हैला वस वग पिन त चाहिँ झिस झिउठो कला संस्कृति ठिकै मफर गाडा आछ झिउ पहिचान कने मजी ढाको कने मरे उनी फुट हजुर झिउ पहिचान झिउ चाहिँ कला झिउ संस्कृति दस छिरहे झिउ भाषा मुआसा छिपिँदै ख अरे गाडी चाहिँ झिस अजु कानना ठो सजग सेकानमा इम त गेना इम त झिस जेनेरेसन ट्रान्सफर इन्टु जेनेरेसन भाइ वो जेनेरेसन पिन त आ वे पिडी पिन त गेना झिस ल लान त किमा रे जिम ठाफु ठो उद्देश्य जनाउन जिम विभिन्न प्रकार यो ठो प्रोग्राम त कार्यक्रम जिम यहाँ प्लेन होइन जस्तै कि जे छिर ढा
नापा नापा झिसमा चाहिँ नि आजको थुङ्ने ठ्यो टिभी होला मोबाइल होला अबले रेडियो सोच गरे यो टाइममा चाहिँ नि झिसमा छ्याउड गाडे हामीले बसन्तपुरी डबली मारियो पार्वती डबली कुमारी छन् हुन्छ 10 टार डबली अनौना कालभैरव जी डबली हनुमान ढाका डबली नासो चौक डबली अटे विभिन्न ओपन थिएटर है किनी उठो छु उन जे टिकट मिया मुखो आम जनता तेटा ले वो भी हमेशा स्वेरे गाजे ने वो किनी उछि स अटना हुनी वो छौ छु हुनी गाले मुस्यु पिसा मखम पिसा मोटु पिसा खंकी सिकी ठुकी अल ठोना लगाई अल ठुएकी ठुली यान मफटा ढाडा छ झिसा तो आना छि स्वेस झि चाहिँ नि नो पुस्ता पिसा चाहिँ नि कर्पिन्यु कटपिन्यु चाहिँ नि संगीत नालकाई कटपिन्यु संस्कृति नालकाई आटुके छिधाना जो साइज झिधाना जोटो ज्वलन्त उदाहरण छौ सुध गाडे आठो विकृति आ छिपिनी मजा झिपिनी मजा नि हमेशा आफै ठौने बराबर टकन जिंगला जनपनी छौ माने याबले ठो पाश्चात्य पिनी पनि संस्कृति काई केक ट्याउ है ओके मेनबुटी चक्यु है ओके चाहिँ भिचम्पा चक्यु है अले ओइ खाले खिले गनगन टिक्यु है वे त ठ्याङ यही तो झिउ संस्कृतिला मगो आठौन दुख्या यो दुख्स्ता यो तर उची झिउ मगो तर ओके आन फाइदा स्या बेफाइदा नै हन्छौं कस्ती तेवायको खर्च कला झिउ संस्कृति गाडाले जवे सुकुन्ना चक्यु खला सुकुन्ना चक्यु अन चाहिँ गनियो दै दायाँ बायाँ सिम्म दै अनौना नेवा छन्दो मन्यावा छनो नागंको खन्तो कुकुका चौँदै खला अहिले चाहिँ देव पूजना सिनो टिका धुमधुम्या च्याका गने देद चाहिँ साक्षी तया ओसपल त स्मरण याना जवे तया च्याका धौ बजी खे सव न्या मला एला तया छिसँग बि गाडी उ सम्पूर्ण छित पौष्टिक तरोन साथ बेचाउँदै गुची चाहिँ नि वो सुकुन्ना च्याको उठे झिउ जीवन याबले ज्वलन्त जुया चाहिँ तेजमय जेचनमा जायो हामीले पराक्रम जेचनमा सफल जीमा अलि वो पृथ्वी वो गोलड गाडे पृथ्वी दुने चाहिँ नि चिकाउँदै मगला वो चाहिँ नि दुने गर्बे नागौं कुइकी अन चाहिँ अग्नि दु अन सचाकलम वायु दु अन चाहिँ नि पृथ्वी तत्व दु अन तेज तत्व दु अलि अन आकाश तत्व दु वो पंच तत्व चाहिँ नि ह्याप्ने झिउ शरीरे झिउ जीवने चाहिँ नि वो एकदम सामीपेट ज्याछु नि नापौँछ नि झिके हिडु झिके लाडु झिके कुएन्डु झिसँग सासा लान्छना झिउ मक्वा अलि झिपिन थन फेट्न चना थोडियो पृथ्वी आपो तेज वायु आकाश थो उता चाहिँ ठ्याक्क जु ओ मरेको मगाउ ओ हुनी चाहिँ छुना छु सौजग चाहिँ नि भच्च कमजोर जुले गाडे हासत कि झिउ जीवने चाहिँ उठल पठल जी अलि झिपी मफै अलि बिरामी जी मफै आउनी गब्ने चाहिँ नि ससले आम फुटाइ हुने वायु कमजोर गब्ने चाहिँ नि चिको ज्वरोलाई ताप मरे हुन उठो पके बिमाला उठो चाहिँ क्वाउ नकि माला भिटामिन नकि माला उठे चाहिँ नि झिउ चाहिँ नि थो शरीर गनाउन ढागाराई तरल तट्टो मगाट तरल तट्टो बिमाला स्ल्यान बि अथवा झोल पटाट नकि अपोजल ल्याउ मना वइ हुन मज्यू डक्को ब्यालेन्स ना डेटा उठारे झिउ गुली बाला व छौ जन्मनी याउ जको जुगो चीज हो या जन्मनी याउ चीज मनसँग ठुए मठु वन याउला अठन याउ थम मज्यू का भिसम पचकी का हैप्पी बर्थडे टु यु ढागा ताली बजाय का वन ठुन का बियर तो एला तो डांस या का मिहा गाडै अछि त को चुना थपिन त को जान परवार पि छचा किलो मुलपिटी छाना फेट्ना मगला छौ चाहिँ नि परमासन ठ्याक्क चुना एकदम सहनशीलता सिले चुना हा हो मयसे छसी क्लनसे धोबजी बिया छसी क्लनसे सम बिया अठना यही चीज अयो विकृति चाहिँ छ मोहेमा ओ झिबि झिसन सुस्य नाटकला झिसन सुक्या नाटक वयसे कि हाना वै पीडी बिसन जन्म यो प्रकार यही अजु कारण झिउ ठो चाहिँ नि संस्कृति संस्कार त बचाइहो लागि ठुट निरन्तर बिता लागि झिसन ठिका हुने लागि जिम ठय छ ओडिसा कया चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ नि छौ गुम्ले मस्जिद स्कुल एउना स्याउना जिल्ला गुम्ले चाहिँ हेरिटेज क्याम्प ढगा सम्बन्ध शिविरना जिल्ला गुम्ले बौद्ध नाटक ढगा चाहिँ विभिन्न किसिम झि भगवान बुद्धि चाहिँ पूर्व जन्म न्यास व न्यौ विभिन्न प्रकार यो चाहिँ नि बौद्ध जातक त ढोवेको चाहिँ नि जीवने ज्याउन हो घटना त वो घटना डोक्म छौ या छौ छौ झिसा चाहिँ नि नाटक दहु प्याख मला वे डायलग केना चाहिँ नि केना अयो किस्म न झिसा ज्ञान प्रचार या उठो चर्यात प्रचार उके दुनिया हरेक किसिम चर्यात मुद्रा दै हरेक किसिम आसन दै उके विभिन्न रोदन करुणा दया महाकरुणा आदि इत्यादि अभिनय दै वो चीज न झिसा या नभए चुना
अनाउना चाहिँ थासन थाले चाहिँ गुमेस्टा सङ्घ संस्था गुमेस्टा कलेज गुमेस्टा युनिभर्सिटी उना चाहिँ सिनकनेन थो हुने झिउ चाहिँ तनो काठमाडौँ उपत्यका जग्गामा हो काठमाडौँ उपत्यका झि नेपाल मण्डलमा प्याउना नेपाल अझै भरि थङ्ने चाहिँ झिसँग नेउ च्याउ चाहिँ नि जिल्ला भ्यायार्न झि गनगुन नेवाट अनाउन चाहिँ नि झिउ कला संस्कृति ढिमे बाजा जुल बाँसुरी बाजा जुल माडल जुल ढिमे प्याखा जुल नेवा होला प्याखा जुल चचा प्याखा जुल थुके बारे चाहिँ ढुको अन्तर्क्रिया आउ जुल थुके चाहिँ नि स्पिच झिसो एउटा थुइ विषयले चाहिँ छलफल याउ जुल अयो बिउ अर्जक न मुक्सी हान देशमा पिने रकन छिसा विभिन्न देश उना ठो चिज झिउ नेपायो छन्द जनाउना नेपाली हिउने चाहिँ छिसा मनुश्री केने छिसा कुमारी केने छिसा पञ्चपुट्ट केने अयो टक्र यान उइरो अल्टगा छिसा अन ढेबको महिना उइ नमखो अझ उल्टा छिसा ढेब टया आउने हो थै टिकट टया आउनमा अन्ठ्यान नगा एमसा छिता नकिउ टोन्किउ चाइकिउ टखो यान वइ अरे मतलब थयुपट्टि कला संस्कृति पिन्तक भेट ठाउँने झिसा चाहिँ नि झिउ बज कला कुञ्ज छिठी देशे चाहिँ नि उनान थोजी यान वइ नगा थोजीमा चाहिँ छौ झिउ देशिउ झिउ राज्यउ झिउ देयु चाहिँ ढुँ संसारभरि केनीमा झिउ कला संस्कृति ठिकमा आर्गा अठ्याले छौ छु थपिन्ट आनन्द भइरहेले विभिन्न थठौ देशमा चाहिँ नि थठौ झन्डा बेगा थठौ कला संस्कृति थठौ प्रस्तुति आई मला यिमी थठौ प्रकार झिसो उना चाहिँ पञ्चपुट भवानी सत्तर हाग भ्या किन्ने जस्तै भैरवकाल लगा किने मलाई अठे चाहिँ मञ्जुश्री लगा किने कुमार लगा किने बोले वेको पिसँग चाहिँ नि ठुली आनन्द मन्त्रमुग्ध प्रकार अयो ढङ्ग चाहिँ नि वो सोया छौ ध्यान मुग्ध ज्या चाहिँ सोई अलि वो सिरे ढङ्गा छित गुली मतलब वेको वाइ ताली थाई छित नि स्वागत याई छित सम्मान याई प्रश्न अबले चाहिँ नि ठुली मने आनन्द भई ठुली खुसी चाहिँ कि जिसम्म नेपाली नेवा दे कायम जया जि ठाउँ चचा प्याखमा जना चाहिँ संसारभरि किन खन गाडी छौ गर्व ट्याक्यो भइसो चिसा त कार्तिक 29 गते चाहिँ चर्या प्याखयो चाहिँ ढेडा बल्ला जुइटा सौडो उके ना चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका खुल्ला राष्ट्रिय चर्या प्याख धेरै बल्ला जुइ उके चाहिँ छिउ भूमिका अहिले छिटो गुठियो छिउ संस्थायो भूमिका गठे जुइ अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका पाखेन चाहिँ गठे सपोर्ट जुगुडु अटो ठरेका छिसन थो थ्यो धेरै बलाको नपन तको मसिन हेर्नु मला आ ठुसी न चाहिँ नि खासला छिसन त बुझाएर गएन हो अहिले पास पनि उके टुके दोक्सिउ चाहिँ नि मिटिङमा चाहिँ नि पासिनले छि सहभागी पनि न दोक्सिउ सल्लाह बला ब्याकअपले चाहिँ नि आठो हामीले बुझा जग्गा या मुको थो बुझाला बुझा चोछा भयो जुला तसम बानाउ जुल दोक्स्या खुसी टाइगर उके माथि न चाहिँ नि उके सम्म चाहिँ झिसा छौ चाहिँ नि तो बोटी काइबी सहभागी बिन्दु चाहिँ प्रोत्साहन बियो रूपमा चाहिँ सुनाउँछौँ शिरपा टस झन् बाला ढाव विषयले चाहिँ छलफल गर्न जिल्ला मजुर गाडी हो छ्याडा छ ठोक प्रतियोगिता कमिसन गाडी हो मे पनि त भना ट्याक्यो खन नाय ढेने वाला समस्त म भागा छ त्यहीमा ट्याबु जुलकी चाहिँ नि मन त्यो चित्त अझ सुग्रैमा हो मलाई खुवाउँछ कि अझ चाहिँ मजुर गाडी अलि बक्सा ठौनै बि मतलब हमेसामा इच्छा यही होइन खाने अलि त्यहाँ चाहिँ चित्त यहाँ नहुना अलि धेरै मलाई हल्का छोटा या अलि टुके चाहिँ नाप्य शिर्पा निरो अन लिउ शिर्पा चाहिँ नि सुइरो लिया लिउए चाहिँ नि निरो अलि हवा चाहिँ नि छिरो अठिना टयो अलि ठुकिन झुल्की चाहिँ नि छि सहभागी पनि अपो भेट दिए हिमसँग अपो चाहिँ ठुके चाहिँ नि दुग्याङ्गो हुने मलाई अपो ध्यान तै रह्यो भने न या उजुला आ ठौने छौ गरि गाडाले आठो जिसा यार गाठो किस्म यान ठुके महानगरपालिका चाहिँ जित टोटली फाइनान्स वेगअपसँग चाहिँ जित अनुदान बिउ खटके मलाई वेगअप पनि प्रोग्रामी छिन जुनि अझ या चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका हो छि बज कला कुन चाहिँ मङ्का गोसा घाटे आठो यान न हो जिमोटो छवे छौ हुनि छुलगा रेगाले गठेना जिल्ला घु तरिका जिल्ला नु पुस्ता चाहिँ ठो चरियापट्टि आकर्षण याकि मला झिउ बौद्ध बज्यान धर्मपट्टि चाहिँ आस्था देखि मला ठुटो मान्य मूल्य त देखि मला पला पट्टिका चाहिँ इमसन चचार घाटे हुनु भयो कि मला बुवा पट्टिका चोयुन भयो कि मला मुठी पट्टिका चरिया हाल्नु भयो कि मला लाडे पट्टिका चरिया मुल्ट ढेकी भयो कि मला ढेचिमा बढी छौ आज खटु जनाउन आ ठौकुने विषय चाहिँ नि रिजा चाहिँ नि छुटका ढ्याबले ठुटो चाहिँ नि व्यवसायीकरण जुला मलाई व्यवसायीकरण हेरेर ठुलो चाहिँ पटक्कै मको ठुके झिमसँग चाहिँ राष्ट्रिय सभा गरेर ढुने आइजन हेर्न उठो
अनजेनी 600 चान्जुन खला गुली 600 टी भने ठाउँमा त्यहाँ उली सिद्धो हजुर ओके परमुख ढुक्स्न चाहिँ नि छिजने इनापो बुनापो बुना सट्यो के बिल्कुलै टिकट मिउ मको तो छुए च्यारिटी सो मको तो छुए यो रियालिटी सो मको छुए थो चाहिँ नि कमे बडी टिकट मिउ बडी सो मको अ छिबिन चाहिँ आफै जी छिबिन न चाहिँ नि तो छि इनापो बुनापो छै जी आतो जी फेसबुक ने पोस्ट बि आठो थरि जो कारण ना छिसन ठुल्नो यानुन मफल डगा ढासा ठौ जी ठुमै डगा कने छिमै ढासा कने वेकअप समय डगा ढासा तो बिस्तार बिस्तार ननाउनी पक्का ननाउनी छु तो दुनिया जको छिसन कुरकुर याना दुनिया जुन जको थपसँग सिका जुना याना या मजु होला पक्का न खठो चीज चाहिँ जी नपन दैछ न आनो ढ्यान नाचन ढ्यान तो छिउ तो दियो न पछि सम्बन्धित छिउ चाहिँ मूल्य मान्यता आस्था दो वसपल पिन्न पछि ह्याब्ले जिसिरो पर्दो वेकअप पनि न पछि चचन पनि ह्याब्ले नट मस्तक दो तो ठुइ चाहिँ थय ठासे तेमा ठुइ त विकृति विसङ्गति हे मजु ठुइ त मुखु ठासे एंगा छला बोला या मजु मुखु पनि लाट्या तै बि मजु मुखु ठासे बिया बि मजु रिता गाजी बारम्बार हेउज नरु ठय विषयले हुने जी चाहिँ सतिमन जोशी प्रेरणा स्वरूपमा वगन जिरा खुबै प्रेसर यान बिहे अल्टगा ड्याजी छिरटक बिगा सरिया नेपाल लगा छौ सपुना जी पिकानोडो ओ सबु चाहिँ नि छम छ सोसाइटी गुली पाउडो द याद मन त आ उया न्य सरिया विषयले छौ सपुना प्याउ मोरो आनो ओ सपु प्याउ मोरो आ नो वेला मोला सुए बागदनी तो छार गाडा हले जी सीता कुटाइ नोड गाडा हले यदि छि सुनो मुनु त छिबि पिडी पेबि मस्त अथवा नेक्स्ट जेनेरेसन दस सुस्यो रास डिफरेन्सै मरो पिने विदेशमा या छिमटा नेपायो ठो चाहिँ कला संस्कृति झिमसँग गनक्या सुयो गनक्या बन्ने वय मरो जिन याले ठो आह्वान यन्जनी हो तक्ष चाहिँ ठो पिरे यन्जनी हो ठो ढेकी माला शिशु केटमा चाहिँ नि सबै मुफसान ठिक जो सपोर्ट गाडीले यको ढेवा लगे जो लाख टु मला सब पिकाएर कम से कम 1.5 लाख 2 लाख टु रे यको ढेवा कम से कम झिन चाहिँ नि लेख रचना त म्यागजिन त पत्र पत्रिका चुएफु नि सम्पादकीयले चुएफु नि ठाउँ चाहिँ छौ बौड बजरे अनि छौ मुद्रै बारे चोल लाछ कने मेउ मुद्रै बारे चुएजो सिसम वज्रयान दुने पेंग आखडु वज्रयान पेंग आखाय पिङवे येर लव अलक्कै उयो चाहिँ थयोपटी भाषा दो पृथ्वी आपो तेज वायु चतुररत्न गाडै ओ चारवटा रत्न गाड्यो झिसन चारै लरै मिरै फेरै छमेसिना छौ जोमला सत्य जोमला ओ पिङो चीज पेखेसो तर हाना छौ चीज मेउ चीज मडेक मगा ओ थयाका जो नास बने जिम अल ठो ज्ञान त चाहिँ झिसन गठिन प्रभाव याले देखे जीवित चाहिँ याबले छौ बिटा जुना छौ चाहिँ नि छिटी चाहिँ नि थो जोमलापटी ज्याजो जुना प्याउछन या होइछन आटो बज्र कला कुञ्ज ढगाड्यो छौ संस्था गयौ ढगाड हामीले थन चाहिँ नि छिसम मिहालिपि भजन थाइपि बासुपि ता थाइपि मलाई अलि मिसा स मिज स अनाउना चाहिँ ठुके लागि ढगा छिसम चाहिँ नि हरेक माउ ठिठी वस त तिसा त अना ठिटो माउ डको संगीत जोलाउँ त ठिटो माउ चाहिँ छौ छि प्रोसेसन हल लगा सिनेकनि याउ मला छि सेनी कोठा जुल अनाउना चाहिँ अफिस ल अठेना चाहिँ जी छौ ठौ छे चैर मया यान्टे दो जिउ छे छि सोज आफै ठाउँ छि त जी छलंगी किनफो न गयो जुइल गादे अयो तरिका न थौ जीवन पाना होइसनो र अटक जी चाहिँ थो चरिया छुया कमाएन मरो झी छम जापु जातीय मजा झिल पुर्खाए थौ जग्गा जमिन दो पुर्खाए छे थन दो झिस छे कमाए आउने मुआ जग्गा कमाए आउने मुआ गन चाहिँ नि मतलब घुस नया गन चाहिँ नि मखु जाएन गन ठगेन लाख करोड देवा चाहिँ मुना काठमाडौँले जग्गा न्यामा रह्यो छ त आपत मरो मला छि चाहिँ दुखम सुखम मुसा छुसा नया ठाउँ बना ठण्डका आटकन जीवना जनाउडो थुपुनी सुरगाड हामीले बौद्ध वज्रयान बुद्धिज्म उगेसन चरिया यो सुखले चरिया छुटाइ खले चरिया कर्पिन छुबी फुले चरिया या जो छुकन्डौडो या मुजो छुकन्डौडो तो चीज दुःख ज्ञान क्या होगा राजिसन तो ज्ञानी विषयले के अध्ययन अध्या पनि हामीले न्याकु संसा नमगा न्याकु मया साना मगा अजुका न जिमसन थो गो आकातिक 29 गते शनिबार कुन यान दिदो जी आनो छिपिन दोस्त लाजो जलपा जी आवन या तो कडापि तो जिमो व्यवसाय छटिएम हो छ जासा जिमो हरेक पला पटिका जिमो हरेक
लुसी लुसी पटिक लाला पटिक औंग पटिक हरेक जिमसन नया बोली बोली पटिक अझ जिमो बिचाला जिउ आतो जिउ ढाउ हासा जी न्याठ्याउसा न्याउ ज्यासा दकुष्ट नगाटिन लास्टे नेउ दकुष्ट ठेनादिन थ लास्टे दिन्यौ दकुष्ट चाहिँ नि छोएर गादिन थ वन्यौ ट्विटर गाडै बोडी चढ्या गाडै मेपिन त उडारे नादिन थ वन्यौ मेपसन नगा पाजा रंगा इमो खुशी इमो फाले हिरासुवे रंगादि थ नेउ कहिले आनन्द भइ हजुर मला कृष्ण थुरे छिदा गुर्जु पिस जिउ गुरबा पिस जिउ थ गुरु पिस दशना डाउन ठया अनि सरिया नृत्य न हरेक शब्द ठेट हेटौडै एउटा डुबार गाडै ओके चाहिँ हिन्दुस्तान भाषा दो ओके मैथिली भाषा दो ओके संस्कृत भाषा दो ओके नेवा भाषा दो तो पेटा चीज भाषा लज हान्स्ताउनु आ ठोखे छित खंकले से जो अनुभवी विषय ढाउला गुल्दो गुल्दो जी बंगलादेश वनान 1 मिनट का वना छना वेर न जीवन ग्याम बिहार त प्यारो बिहार त दुक्को चाहिँ नि हैन भगना विशेषक बागदानी ले छौ छौ अप कुने टक छियो बौद्ध बज्रियान अथवा चाहिँ बुद्ध धर्म अथवा बुद्धयो जीवनी हो बारे मला होगे कायवाको चित्तयो चिन्ह काम क्रोध माया मोह लोभ पाप द्वेष क्लेश चात चीज अवगुणी चिन्ह थोड़े गेना चीज जे मोह ल्या खिट्टीका से लखन चेक थेने जे मन त सफैना चित्त सुदैया डर होगे बना दौड और मेघान सुराई सर्पन सुराई फाचान सुराई सिंह सुराई सलन सुराई किसिन सुराई यो टोकटे दौडन छौ छौ चिन्ह छौ छौ अर्थ दो हजुर जिउ एक्सपिरियन्स बारे लिपा खए लागेको चाहिँ जे थो 29 गते यो कार्यक्रम यो तयारी चाहिँ गन्तका थिएनले त जिमस आठौं 24 ग्रेड हामीले सोनपेन्जको भागदनी करिब करिब छ 95 वर्ष छे रंगुरु आवना आना छ मेउ पाकिदनी ढगाडी फिट यावजको भागदनी दोकोजी अठो कार्यक्रम चाहिँ नि ठुके लागि छिसन टिकट मे होला मको प्रचार प्रसार या म जरुर न मरो अटके सहभागी पिङ दकोन्डो सहभागीसँग यही ख सहभागी पिङ वइ मगला अल छिसन चाहिँ व्यवस्था यान बिउ ख वेका पिण्ड नसा टोसा बजिन क्यु ल टंक्यु दकोन फेटे क्यु तेउ आराम याउ सुन चाहिँ नि तकलिफ मजी किस्म दुख कष्ट मजी किस्म याउ ख मगला अर जो कारण थो जिमोबडी तो कार्यक्रम करी करी सिरियर हंगु व्यवस्थापन न थिएन नगला छापेयामा ढुङ सिरे हंगला छिसन चाहिँ नि इम त बिउ चाहिँ नि गु मला मटिनाइ छि देगी मला अनौना सम्मान एबिन्दु थन छि सम्मान जिपि अनौना चाहिँ जिथो निर्णायक जिपिन्दु आ उटा चाहिँ सँग चाहिँ थो तगए मनुटेसन चाहिँ नि मतलब थो विषयले विवाद अथवा चाहिँ नि छि डिस्कस ल्या मला अथवा चाहिँ छलफल ल्या अथवा अन्तर्क्रिया ल्या वो जो कारण हैन आजिमसँग त मोडल चेन्ज यार्नु दो जी थौ थोय मिडिया छिबिन्द ढा आवै 29 गते यो छिउ चाहिँ नि थो काठमाडौँ महानगरपालिका हो बजकला कुञ्ज निमेसी बिचे गोमंका घोसाडो थुइटा जिमसा नापटे त्यो ख काठमाडौँ महानगर खुल्ला चर्या नृत्य ढेने भलाडगा आ अति मक्सी आ थुइटा चाहिँ नि काठमाडौँ महानगर चर्या प्याखम बोज्या 2082 वो प्रतियोगिता ढेने भला ढाउडी वो च्याप्टर क्लोज यार्नु छाड आसा थो बज्रयान बौद्ध धर्म चाहिँ छिबे बनाउने मुखो डिस्कसन आउने मुखो छमेसिउ मेमेसिउ मने चाहिँ द्वेष भावना तया हुने मुखो मैत्री भावना मैत्री फ्रेन्डशिप थौने ये जे मैत्री फ्रेन्डशिप मजेको जिए मुखो आवै बुड्डे टाइम लियो मैत्री बोडी सट्ट एजा थु मैत्री मडेको सुय सम्भावना जिम मुखो थौ छिउ थो खल्ला बला न छिथन पेम च्यामा ठन मुना चमो नि थु मैत्री देखा छ फ्रेन्डशिप रहेगा यखा थान सुय बले जिम मुखो च्यामो बुद्ध छौ यो ये चाहिँ च्यामो बुद्ध लगाटा हामीले विपुसी बुद्ध सिखी बुद्ध विश्वबु बुद्ध क्रकुसण्ड बुद्ध कनकमुनि बुद्ध काश्यप बुद्ध साक्यमुनि बुद्ध पेला मरे रंगला नि आवैला मैत्री बोधिसत्व मैत्री बुद्ध गाडाई उयो चाहिँ नि आ हन नि यासद हन निरो न्यारो द ल बुद्ध ल वे वे नि गाडी ठुट टाइम लियो मैत्री बोधी एजा मैत्री भावना मरेको सुय भने जिम जो कारण जिमस ठीक जो मेपसन थट पनि यो मने लगे जो खला ढाडो मगला तर चाहिँ नि आउट गोगु किस्म छिउ दृष्टिकोण ठिक हो मेवेजी जिउ दृष्टिकोण ठिक हो मेवेजी
अहिले वेग पनि दृष्टिकोण ठिक हो मेरो चाहिँ अहिले त्यो समग्र दृष्टिकोण चाहिँ केही न हुनेमा निनेनमा वो ठिक न हुनेमा अहिले थै गल्ती खस झिसँग स्वीकार्न यहाँमा होला अचेला मनुसम्म खसम्म तुच्छ प्राणी झिसँग सुयाफो होला ठिकै हुने झिसँग छ त खजी छ टाइमास त्यो होला भगवान बुढी टाइमे ओसपोला चाहिँ थै बोडी ज्ञान लाभिया ढङ्गा छौ बिहारे होना वन बिहारे होना धर्मदेश नै जान्छु नि अहिले वो धर्मदेश नै जान्छौँ टाइममा चाहिँ नि एकान दुईकान मैदान चाहिँ उहाँले उहाँ ढाल छेखा पछि पनि डक्को मिसापि छमछम छमछम या डक्को नि आउला दुःख रहेको छु दुःख गर्न है दुःखी त गेना अन्त्य आऊ दुःख चाहिँ पन्छेना झिस सुख गेना बोलङ्ग क्या हो त्यही विषयलाई एकदम बालाउ नि आउला अहिले वो छे चाहिँ नि चोपी मिजपि डक्को थयो लजगा झ्याखौँ याना ल्यावे ढङ्गा छे मिस्टला मोर जिथा मोर होला छिटो नि छिटानो मोर होला उइटा नि उठानो छिटा चोमी डक्को मिस्तो मोरवा धनी मिस्तो गर्नु हुन ख अचम्मचा माउन्ड गा उमले थयो थासँग थयो गाम मेठा उमले डक्को थयो मिसापि हुन्छ भगवान बुढी धर्मदेश नै जान्छ न अहिले अनुमध्यसम्म चाहिँ भजा तमपट्टि भजा चाहिँ मैटा जुमेस्या बिहा बिहा हुन भगवान बुढी त बबी हुन छ सन्यासी छ भित्छु छ गयामा लाचार मुनु छ जिम मिस्तो पनि डक्को हया ठने या होला जिमी चाहिँ लजगा यानो ज्याना या जिमी बजिने माला लटने माला मिस्तो पिन दको थन बनाया छ लाज मरला कर्पि मिस्तो पिन थे जोला गा चाहिँ नि बोबिल गुली बोबी फु बोबिल भगवान बुढा नस्यो वसपोला चाहिँ नि तिरकाल नसी नापै फुटकाल नस्यो आयु वर्तमान नस्यो आनवै भविष्य नस्यो अहिले वसपोला चाहिँ ठुके जवाबी मजो गा थय मे त पल्टेना थयो थन थके न्याक ठिना मुटपाटिना सुङ्गुचना खालि न्याजक छुया जवाब मयो उली मसी भोबी रंगाना छ जिम त छुया जवाब मयो छ्याडा एसान सुङ्गुच अल गटला भोबी भय मुफ्ता मगला अनाउना चाहिँ नि ओके मध्ये मिसा मेगा चाहिँ नि ओसपल बुड्डा चाहिँ नि जिम त सटो मखो जिम त जुन बनाएको मखो थो जिम त चाहिँ नि समाचार जिम सिया थो भगवान बुढे धर्मदेशना जो त्यहाँ थो ओहो भाग्य थो जिमसँग दुखै बारे तो दुःख अनित्य अनात्मा थो संसार अनित्य खर्यो जिमसँग आठुला थो ज्ञानी लागि गयो ओसपले छुया चाहिँ गल्ती मोरो के ओसपले सुन डुवा मोरो गाडा अलि अब खङ्खे ल्यासिल अलि भगवान बुढा बिस्तारै निला सोइ बिया छिसँग आक्षेपी आरोपी तर वो आरोपी दे मुखो वो आक्षेपी दे मुखो वो म चाहिँ गल्ती मया खासा वो चिता हान सुना ढाको एटे ल्याउने भगवान बुढा त विजय देखा हामीले भगवान बुढा ठेया मेसला चाहिँ नि यो आक्षेपे आरोपे अपशब्द है बोले जिमी कलाबी किम छ गयामा रगा चाहिँ नि बोय मुसु अनजाने बुढेला यो ओ 2500 वर्ष मलाई सुई या सर्न नि हो आठौनेला झन्डै झन् सुई खुसर्न रहेन त्यहाँ ओ टाइमला चाहिँ नि ओसपल्ट अभ्यासमा चाहिँ नि बोब्यो अपशब्द ला जिमी कलाबी दकस्तो मुना इंगिम छ रगा डाडा छ छिटै याम जिथे याम छन् तुच्छ परानी त मलाई स्नान अरिजो कान ठो ज्ञानी त छिसँग चाहिँ नि बेपसँग बिउ चाहिँ छिता चाहिँ नि शुद्धिकरण अथवा चाहिँ करेक्सन मलाई ठो चाहिँ ठिक क्यामा ठो ज्ञानी रूपमा चाहिँ नि छिसँग थो तयारी गर्न कठिन न तैदिल छिथो ज्याजुले चाहिँ गन थासेन अहिले गुल्टी चाहिँ सहभागी जुइटो हुँदोले अथु झिउ गु सायद ठो झिउ ठो मिडिया गुले उनी खल झिउ मसी होला कने हुनी या कस हुनी पार्टिसिपेट बिन दोस्ना सटे अहिले वेक बिन त जिया ठो प्रोग्रामी बारे ब्रिफिङ एन्ड बी अरे गाडियो आठो भरि त ठो मोडल चेन्ज न रोजिम स ठो दुख टाइमटे खासना नाबना जिन त बुझ्यार गाएन हो आठै हानो लिपाउ या ठो बुझ्यार गाजी ठो चाहिँ धेरै वाला मखता मलाई अरे आउ छिपिन त चाहिँ जि बिमाउ शिल्पा नाप्लियो लिया लियोला मको तर सम्मान समग्र रूपमा दुष्ट सम्मान आउजी दुष्ट चाहिँ नि गुरुपिन्तन सम्मान आउजी निर्णायक पिङ गुरुपिन्तन सम्मान आउजी निर्णायक गाजी मुक्ता अहिले चाहिँ ठो पार्टिसिपेन्ट गु सहभागी जीवी बुटी काइ पिन्तन समान रूपमा सम्मान आउजी दक्को छि बराबर त जिउ उद्देश्य गाडियो बहुत बजान छ नि त्यो संरक्षण संवर्धन उत्थान जगेर्ना त्यो त गठना चाहिँ नि कन्जर्भेसन प्रिपरेसन
अहिले कन्टिन्युएसन अथवा जेनेरेसन टु जेनेरेसन ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ या उठो उठायो जी मलाई अर्किसँग या हुने जी अर्जु कारण आठन छिटा चाहिँ बुटी काइबी छिटा चाहिँ नि दक्षिण नामा पोखरा खजो ख अनौना धरान मगला अनौना चाहिँ छिटो इटरी अनौना चाहिँ छिटो दक्षिणकाली अनौना टो ठानकोट अनौना चाहिँ बन्यपा छि ढुली खेल फोटो अनौना चाहिँ छिटो खोपो जुल अन थिमी जुल अन येलो जुल अछि येला जुइ जुइ जुल अनौना किटिपुर ठो अछि छु टोखा यदि विभिन्न किसिमैना ठौनटाका भिलेज हिँडे नि निगु निसे नि सोंगु जिता लगे जो नि सोंगु त्यो थिथि व्यक्ति पार्टी त बुनामी त अरे तो छिटो सङ्घ संस्था त बिसा चाहिँ बटी खायो हजुर छिस नाचन छ दैडिउरु छिस थो गुरुकुल शिक्षा न कैदिल ठाउँ कने यो प्रशिक्षण विधि मेवे जुलजी ठुके चाहिँ जी नेवात गैर नेवात गैरना चाहिँ पार्टिसिपेट जोया छुडुले ठु खलाउ खस चाहिँ नि जिसा जी अझै त गुरु ढेब्जाउ अनुसार नबला छि जाति भेद वर्ण भेद रङ्ग भेद दुःख अहिले आठो चाहिँ नि बुद्ध धर्म जोड गर्यो बुद्ध गुलेन जाति धर्म रङ्ग भेद मया ठो धनी ठो गरिब ठो मिसा ठो मिजा ठो ठजा ठो कोजा मला ठो ठजी ठो कोजी दगा मया वय भाबिना चाहिँ नि वस्पन ढेब्जाउ अनुसार जी न्यागो वर्ण पिन्त न जी सेने कने यान वइसना अरे पिने सुन चाहिँ जी फरेनर्स त अथवा विदेशी पर्यटक लागे क पिन्त न जी ठुलो किस्मैना अलि ठो सेनियो कोनि चाहिँ नि हिजो चाहिँ गुरुपिसँग ठुयो तौर तरिका विधि विधान त बियाटहरु वन सानो सेनियो ख अर्जु कारण सेनियो गठित गाडे हामीले दक्षिण नापाजी सन्तो चरि ठयो नमस्कार याउडु नमस्कार याउडु गाडी ठो धटी माया पिण्ड चाहिँ नि जी जितो थन वया थन पला टय हुन्छी जी न्याथन पला टय चाहिँ जितो चाहिँ दो मिनट क्षमा नमस्कार याउजी अनया गुरु वन्दना ढगाडु परापूर्व कालमा चाहिँ आट्टको डोपी हानो वैपिङ गुरुपिङ दक्षिण चाहिँ स्मरणीय हो ओसपल पिन त वन्दना हो गुरु वन्दना ओके चाहिँ गुरु बुद्ध होइ गुरु धर्म होइ गुरु सङ्घ होइ गुरु वज्रधर होइ ओसपल पिन दक्षिण नमस्कार हो वो या रङ्गा षोडश लास्य ढगाडो झिन्खु लास्य देवी पिन विभिन्न प्रकार यो मुद्रा बौद्ध वज्र अनि ठो पूजा विधि मुद्रा कया ओसपल चाहिँ ध्यान भावना टेक्यो अनौना चाहिँ थोया रङ्गा चाहिँ झिसा ओसपल तुस्यानामी पिण्ड चाहिँ नि पद सञ्चालन नगा आलिन्द पद प्रत्यालिन्द पद मला लानो चाहिँ नि थो बिउ जुल थो पोटी जिन हादर हेर्न पृथ्वी आपो तेज वायु आकाश थो यहाँ त चिज चाहिँ झिसा थो त न्याब्ले परिचालन गाडी चलायमन जिमा सरिया चाहिँ अर्थ बेच वो चाहिँ नि जब तक वो छि ब्यालेन्स वो चाहिँ नि सन्तुलन चाहिँ नि छिटो रोग घुम्ने पिरे एकदम निरोग ज्या चाहिँ स्पष्ट फुर्सद ज्या चाहिँ स्वस्थ ज्या चाहिँ गाजिन थोबियो अलि ठुकै अर्थ सोहेर आडा छ छिस गनाउना दानकामा अलि बागडुन्डोको हान दान बिमा त्यहाँ गिभ एन्ड टेक दान दिनु राइ खा दान नका दानमा बियो ठुसिन्यो र पृथ्वी आपो देश आफुन जिन छौ चिज गर्न तो छि मोबाइल स्विपले मुद्रै गाछ क्यों ठोची ठोजको यान जोमले ओके चाहिँ छिटो न मुटुई रोग ब्लड सर्कुलेसन त हेल्पिआई अनि गुल्न चाहिँ छिटो मुटुई छु मसिन जुसा स्याइ मखने बिच हरेक चाहिँ ठो मुद्रा त कया हो योग यान्छ नि मेडिटेसन प्र्याक्टिस यान्छ अनि वो या रंगा लेपा छिस चाको बिउ नमामि याडगा मण्डलाकारन चाइल्यो मण्डलाकार गाडी गोल याउ छिस सुसरे निते शंका ओस पोल त चाहिँ नि बिचेते नमन नमामि याउ नमस्कार अनौना केन्द्रकार गाडु बिचेलको चुना थ स्वयं चाहिँ नि ओस पोली भापिना अनेथु चाइल्यो नमामि याउ अनौना सर्वाकार गाडु सर्वाकार नमामि ढगा त्यसले डक्को ठान चाहिँ झिसिन ठा चाइला हुन्यो ओ सर्वाकार याबले चाहिँ सर्वलोक भ्यामा राई अरे गाड्यो देवलोक असुरलोक मनुष्यलोक पशुलोक अनौना चाहिँ प्रेतलोक नर्कलोक गुल्न जीव जन्तु त गुल्न चाहिँ नि मान चम्बिदो सन चम्बि ओसपल पनि दक्षिण चाहिँ नमनि याड गाडो अलि उल्ट डक्को सिरेंगा अब शरीर नीति बेखाया वर्णन या थुई नीति नियम त कनियो थुई याले ठुटै याम ठुटै याम दखले नापा पञ्चशील मरे कमगा मको खलाय मजो खुयागा मजो स्यापले या मजो बेको मिखा से मजो व्यभिचार या मजो लागु पराठो
माधव पराठा एला ठोच रोड बिटिसे ओने आमजो थुकेन छेराले न्याब्ले छिउ जीवन समाज हो चाहिँ कम्युनिटी अथवा चाहिँ जिल्ला रा क्षेत्र रा राष्ट्र रा अञ्चल रा देश ता न्यान ठाउँ चाहिँ बमलाव विकृति विसङ्गति व भयावह चिज हो चाहिँ सिजन यहाँ नाही अझै आठ पञ्चशीले चोनीमा अनया सरपारमित मरेको मगा सुनचर्य नृत्य याइमेसी खुताजी चाहिँ अलङ्कार तिसा वर्ष टेमा उर्गार्यो दान पारमिता शील पारमिता छन्दी पारमिता वीर पारमिता ध्यान पारमिता प्रिया पारमिता कन्ची डेमा लाटे मौ झ्यामा मला कर्ण कुण्डल टेमा तन जबी टेमा अलि मुदा मुकुट प्रियमा अलि ध्यान दृष्टि टेमा गा ठोसिन अलि वो बिस्तारी सेगुन हुँगा लिबा 10 पारमिता हनोट के पिंगो पारमिता टे 10 पारमिता मला बल पारमिता वीर पारमिता ज्ञान पारमिता प्रिया पारमिता थुबिन त कोन डेकिंगा अलि थुकिस्म परपजिगा अलि सुप प्याखा सिन्यु गाउट मुद्रा जाना मुद्रा हरेक अर्थ कना ओ चर्य प्याखा चर्य मे गीत गा चर्य मेदु ओ मे छ आखा ओ अर्थ जाना ओ बिरंगा दिन अलि ओ गपिन त प्याखा सिन्यु जी या चाहिँ मञ्जश्री जीमा या पञ्चबुद्ध जीमा या चाहिँ अनेक तरिकाको प्रोग्राम जुजीमा सेनाउना थेना चाहिँ सेनाउन गाडा छ तो भेजतो अथंगले मुन्देस ताल हे मस्यो सुतालका मस्यो टिभी सुयासिनी मोबाइल सुयासिनी जेस जेसु जे खरै मगला आठके प्याखा सिनी मेसा प्याखा ये मेसा सरिय बारे ठुला ठिकी रेजुला ठि रस बारे ठिकी हन अलग बागदनी ताली बारे ठिकी अलग बागदनी ठि संगीत बारे ठिकी अलग बागदनी ठि मुद्रा बारे ठिकी अलग बागदनी अब मेरा छन ठिए म नादा ध्यान तो दोहा भाषा तो चाहिँ अभ्रंश संस्कृति गाड ठिके डुगु लक्षण जाउनु उगे लागि के छिसन चाहिँ नि जिके संस्कृति उडी वो चाहिँ डिक्सनरी के संगुरु मलाई मैथिली डिक्सनरी दो हिन्दुस्तानी र न्यू डिक्सनरी दो छि थै नेपाली डिक्सनरी दो अलि इंग्लिश डिक्सनरी अलग्गै दो नेवा भाइ डिक्सनरी अनया चाहिँ नि थो झि नेपाली भाषा डिक्सनरी नसल वो अर्थलाई सीमको छि चर्य नीति थौने एसँग चाहिँ नि पूर्व ढगाई आस पश्चिमी आसान जो मगला पश्चिम ढगाई आस दक्षिणी आसान जो अरे नयाँ जोबिन दो तर ध्याउ सुरु गर्दाले ठिक गहन अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान अन्वेषण अभ्यास नगरी आस बाला जिता गुरु बिसँग ठेका देउ जाउ ख जिउ पाखले न्याप ठठे जी ख मला थो चर्य बिहार यो कडाबी ठिक कमायो भान जिमखु थो कमायो लो छि कमायो खस व्यापार बिजनेस याउले पसटेगा जागिर नेगा बुझ्यागा मगला अरा छु आर्किटेक्चर या इंजिनियरिंग या डॉक्टरिंग या तो चर्या चाहिँ कमायो ढगा चाहिँ थो विषय मगासा बेसु जब कमायो उनकी छि अन खौ खना माली मखो खना माली थोगेन या माली जिमफु ढ्या जिल्ला जि छुर्या जिल्ला ठुके देवादेन थो एकदम न्यास वन्द न्यारो ढ्या जिल्ला मखो खना माली कमायो सोचे या माली मला छि मजा खासा देजनी छि छेडेक माली छि बुन्डेक माली छि त नेमा टोनमा पुनिमा समाजे लेगमा कमाइलमा भाइ तर चर्य नृत्य होना छि कमायो खासा यन मनि साँझो चर्य नृत्य गाडी होना छौ ठिकमा थो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक मखो छितमाल कार्यवाज का प्याखान रहले न्यानात मञ्जश्री प्याखान लियो कुमारी प्याखान लियो बजेन प्याखान लियो मखो हजुर ठिकै इन्टरटेनमेन्ट बिम ठिकै ज्ञान के अब तो फिलोसफी का ठिकै दुने दर्शन दो हरेक चर्य नृत्य दुने हजारौं हजार दर्शन दो हजारौं हजार अर्थ दो ठुकिसमा ठिक अनि मान्छे छ हजुर छिसा सेनामा यो कठा चाहिँ थिदे थासे हुना थो चर्या प्याख सेना दिएको दो अनुमोनियोले अनु स्थानीय सरकार या अनु यो खलप संस्था यो चाहिँ छित ग्वाली चाहिँ गरेना आठौँ नै हुने एकदम ताजा फ्रेस यो खलाउ खस आठौँ नै जी छौ मायन बुद्ध धर्म नै पिन्ठा हुनु ओरगार गार्यो छि छुगाल रिम्पोचे उडी छौ सेक्ट ख रेपा नेपाल लखरै अथिर गार्यो मिला रेपा उडी तो गो चाहिँ नि इमो तो सेक्दो गेलोपा साकेपा अनौना चाहिँ नि निमापा अनौना छौ पिंगु सेक मध्ये छौ सेक ठोका अले वेग बिना चाहिँ ठुगे चाहिँ तस्काए मतलब हरेक चाहिँ नि तो अभिषेक बिबले छमछम दे अभिषेक बिले सिके माने भनेगा अले छौ नि सिका ड चाहिँ थाला कारगाजी बनाबिया वना चाहिँ नि ओस्पल पिण्ड पञ्चबुट्टा अनौना आर्य तारा
अलि आज नि मन्जुश्री हो कुरकुल्ला ठुल्छेन बागडो वेक पि चाहिँ नि छि थय आफै साधन जना आउने हो जीवन सिन्यो कनिया ठुके जी गुब्लेन इमदा पारिश्रमिक मडया इमसँग पारिश्रमिक बिउन मरु जीवन बले वेकसन नकि टुंगि दको व्यवस्था है सिरि मला अलि इमदा वना व सिवन एबि ठुली खुशी दो कि इमी चाहिँ छौ साधक रुपे जुल साधना जुल ध्यान यही जुल योग यही जुल ओके माथि ओके चाहिँ नि छौ मेउ छु प्लस जुल लगाडे चर्या नृत्य सुके उजे अभिषेक बिट्नुको व्याख्या विसन जुल ओके माथन ओके थपिए भापिया थपिए चाहिँ नि छौ टाढा जुया छौ चाहिँ नि बुद्ध जुया पञ्चबुद्ध जुया छौ मन्जुश्री जुया छौ कुरकुल्ला जुया चाहिँ नि या अरु जीवले चाहिँ सुधारे ठुके ज्ञान न त ठुके परफॉर्मेंस प्रस्तुति न त इदा खना yana jene तस्कै खुशी तो गाइ बिया हजुर छिसं थो प्याखयो खके चाहिँ छि नेपाली या चाहिँ थिति प्याख त दु अलि थो चाहिँ छिसं चाहिँ प्रबोधन याइबले प्राय चाहिँ झेनेवा त चाहिँ ठुके चाहिँ विरोध चाहिँ यको वइ जुनि चाहिँ जुया जोंदु ठुके विषयले चाहिँ छिगु छु कति गाडा हबले खै त झिर नेपाल गार हेयो छौ धार्मिक सांस्कृतिक पर्व हामीले धाटन ढ्या खस दक्षि अंगय छिन्यो महिना छिन्यो किसमे जात्रा पर्व दो थन ये मजुसा गुन गोले जुयान गोले मस खोगने जुयान खोगले मस गुन मेथा न्याथा जुयान दोलखा जुयान छौ छौ ज्याते अज्या ठो छिर जन्म जाते ठुके लगे जबे जुलछि मला ठुके नेवा तल लगे जुला अवश्य खट छारा छिर मैसन मगा ठुके बाकी तो नहीं मेबी गैर निवार पिछन झितो ठुटे साथ समर्थन भी या गायो दुला दु कमे मज को जी आतो प्रबोधन याव लागि ठुटे लोनी लागि ठुटे सेनिकने याव लागि झिनेवा त झिबिले मजुसे मगा त जो भने सरकार हाले ठुके लागि जने छौ युके मतलब खर्च त प्याव छरा छौ झिन सुनु छि छौ जस्तै दापाजको सिंहसान लक्ष्य सेनमा लक्ष्य सेन लेउके दुने सेना सेना मस्त चाहिँ यम जको दसान अनि छौ छौ को चाटो मुसान 25 रुपैयाँ इन्टु याबले कम से कम पेसा यासा तो पेसा यासा समेस्यो चाहिँ नि इन्टु याबले हन नियमेस्यो जुनि नियमेस्यो हन इन्टु ना लक्ष्य याबले मतलब डोन ड हो अ ठुके लागि चाहिँ झिन जात्रा पर्व चाहिँ नि स्थानीय विषय चाहिँ नि स्थानीय संघ संस्था सरकार विषय चाहिँ जितो त्यो बिमा गाजि हामीले आवाज उठायो तो ठुके चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका न हुले सोचाउँदो आठौँले चाहिँ यगु स्थानीय सरकारी विषयमा जात्रा पर्व छियो कला संस्कृति त्यो बेचाउँदो अडेर गाडी जी छौ छिता छुटा मास त्यो गाडी हामीले तो निरे पेर यो चाहिँ नि झि विद्या सुन्दर साक्य वेग चाहिँ नि मेल जुया बिजाले जी चाहिँ नि जो मेटी अजमा त्यो चाहिँ नि निरो त्या टु मला निरो न्यू करोड त्यसले उले टु चाहिँ जिसँग त्यो छिन देखे फु अडेर वस पला चाहिँ नि हरेक बिहा बई देखे बिजा हला अलि पाटी पौवा ढुङ्गे राडा लो हेटी त झिउ कला झिउ संस्कृति खनि आठन चाहिँ नि झि हनुमान ढका चायो पनि टुरिस्ट त तो देगा सोइले पनि अचम्म जी लो हेटी सोइले छि लो हेटी ल टुनी पनि राछ गयो अचम्म जी अब लो हेटी रेउ ल बगे जाउने kana व टुनी यज्ञ जो आ छिन ताठे ढाको चाहिँ तो मेलम चाहिँ ल टुनी मटे गाडे जाउँ दुनी छ होला त जिमो ट्रायल खट के चाहिँ वा सर्टिट नो ठो चाहिँ ल टुनी यज्ञ म जोनी राई त झिउ लो हेटी व ल झ्याभ्याट हुन्छ त चाहिँ उली वैज्ञानिक चाहिँ ट्वेन्टी ल काई होला 20 ल हैन गुली ल कले सबजी अझै विभिन्न मुहानो ढाउने चाहिँ ल चाहिँ काई चाहिँ ख अरे चाहिँ तो झिटो कला संस्कृति झिसन तो यान बिमा ठिक त्यो बिमा ढ्याउ छु जी खै त ठो झिटो ठो कार्यक्रम न काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ सपोर्ट याना या फुख मला चारा सुके चाहिँ देवस्यान मुन झिउ एफर्ट ठिक जनशक्ति एकमा जिबि लक्ष्य देन ल ठिक ठुली मनु त लगे या सञ्चङ मला आजके जिमी ठो संघ संस्था चाहिँ झिउ दिशा छिटा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मला लुई बी थकोड गाडै उगे चाहिँ नि अग्नेय नैऋत्य वायुव्य ईशान ऊर्ध और राई आकाश पारल चाहिँ झिउ दिशा थे मन त वना चाहिँ दुखैन अझै सम्भव जी खनि नस सम्भव जी ए मकसा न्यामेसन अर्नै यासान जिल्ला न्यामेसन ठो चाहिँ नि आयोजना यासान जिल्ला मगला न्यामेसन ठो चाहिँ नि गोसा भइ गाडैले एजिङ ठो गोसा गएन सन थाको ठुके वन्टर न मगला सेन गर्ने रान थाको आठो छि न्यामा पिए ठुके हनिजर मजिला गाडा आसा छिटल थाकेला अवश्य मेसँग यही मको छिसन वेक अप इन चाहिँ नि ठुके चाहिँ नि सु ज्ञान डोले
ठुके छु लाभ जी खले छु फाइदा जी ख ओजेन कना बिफेक मा ओ केना बिफेक मा ला जित पिनि बिसन गले भई मलाई झिनिवा बिला जुए जुल अरे झिनिवा अप्सन त परन ठुसको याना मगा परन त मेउ जेनेरेसन बितन बिमा वेक पिन त शिक्षा बिमा वेक पिन कन ठकीमा नटर गा ढासा झिसन त नि कनेउना ठो चाहिँ झिउठा अलग छके लाउने मला ओ चिज बडो होस्यामा हजुर जिसा नाचन दाइदिलु जिठो ज्याजो याइलेला ठाको योला जुए जुई आठो बजाचार्य संरक्षण गुठिन जुन विज्ञप्ति पिगाउडो ओली से थौ यो आठो ज्याजोला धेरै बला यो साना प्रदर्शनी थे जुए जुल उगे लागि चाहिँ छिपिसन सबुटा छु सल यानो जुल कि गरे जुल ठुके अरेका जिबे वरला निगो सुगला छि सुन्नु न मला अबको पनि भने छु आशा धेरै बला यामटे धेरै बला यार कि चाहिँ थो चाहिँ छौ व्यवसायीकरण जुल थे जुल मला व्यवसायीकरण थे जुल अर्जी आज ठुट बोजा जग याओ मला अरि आशा प्यासी जगा हो आजिम तो सल ब्यागा छिवाइन ब्यो तो के चाहिँ जुस थो धेरै बलाला यामखट तर बोजाला याजु छारा सब बोजा लगार्यो ठु चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन उठान ठुटे चाहिँ परन्त चाहिँ याके छोर कुटा ओ आज जुना आउने ख मला अझै अबको पनि सल्लाह न मजी घुम खोज्छु आ छौन्यौ बिचेले चाहिँ नि झिपी वेगन पपिन चन्माउ अथवा डौडाने झिपी पिनपिन लान्छ न मला अझु कारण गुले खोपे उना ठुजिस्न चाहिँ नि बुढो मूर्ति त स्याम जान गुले चाहिँ तो झि साउन्ड सिस्टम हो झि स्लाइड त दुने थौने डिजिटल हजुर स्क्रिन प्ले रहे मला यो चीज अच्छे अझ वो कारण चाहिँ नि छौन्यौ हुने चाहिँ अबको पनि नबलामा फुख तर आठो झियो थौनेला मिडिया सिके बला नि अझ थौने मोबाइल आडो 50 जी जो कारण हैन आठो चाहिँ प्रमुख जिसा चाहिँ तो देने वाला मखो तो बोजा जे आउने आगुल्न वे पार्टिसिपेन्ट जिसा बोजा दगा चाहिँ एउटा आउँछ अबको पनि त चाहिँ छिठो ज्याजोले चाहिँ चोन्यौ फुक चाहिँ जी आयोजक तर्फै जुइ कि हजुर आयोजक तर्फ जिदको पिने वो लगा पिने वो पनि जिसा चाहिँ वे चोन्यौ नकिउ टंकिउ मला अनि मठन्टल जिसा पुरा एनबीमा तो चाहिँ छियो इन्टरनेशनल ल पिने वे पिन त उगे छुन संस्कृति छिन अन्तर्राष्ट्रिय उना भाकाउन ढासन छिन थनाउना प्लेन्टीको ट्याउने उखा अले अन्ठन कि इमसँग कावे अले नकि टंकी व्यवस्था छिट दिनियो लज होटल यो चाहियो ट्रान्सपोर्टेसन तको एक्जाम्पल है जब छिट वेकअप एयरपोर्ट टकटे है अले एयरपोर्ट छिबिल ल्यावे अच्छी अठिटो वो हिसाबमा छिन आठकेन टापंग चाहिबिन चाहिँ एकदम वेकअप इन त दिदार साथ का था मला एकदमै ओके टिके छुए भजिचा को म पासे चाहिँ नि विचार सञ्चाय नकि टुङ्गियो बिचायो डोकन चाहिँ छिसा त छनु यो थयो प्रदर्शनी न झिठो संस्कृति प्रवर्धन लागि चाहिँ गुल्ताको चाहिँ बालै थो ठो ठो झिउ प्रदर्शनी थो गोसाई ज्याजोर गाड्यो थो एकदम सशक्त खाडो स्यार गाडे ठि चाहिँ थियो शक्ति दोगी आज खलायो बोनियो अडियनिया सेनगने दियो दुनिया जी थोचो आम जनता दे अझ चाहिँ ठंगनेला मिडिया पावर सिकुदो पिनी थिंग देश विदेश तक प्रत्यक्ष छ आटो छिउ चाहिँ दो कास्टमन्द टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारण है वेकसन लाइफ प्रसारण है जो कारण हैन आ पिनी तक न दो छिबिसन दो मोबाइल सेफ है युट्युब सेफ है फेसबुक सेफ है अले टिभी च्यानल हैन सेफ है छिउ कार्यक्रम चाहिँ नि गुल्लो खाउ अझै आठो छोजनी बालो मेसेज हुने मला छिसा बालो मुने त्या जायामा करबिन सेंक्यू करबिन पिंगे थगे अडगा दिन गने सोचे या मजु खौ यानन बले खौ भि जाइन बले ठला ठाकै भाइ छि जैनी तो टेबल सजल हुन माना कोबी आइंगे मला क्यामेरा न पासे आइंगे मला लाइट मिलाया मला थाबी मला ल टंगे मला च्याटंगे मला सदी मला फोन या मला साधन जने मला बसे जने मला ट्याक्सी जने मला टोटल समग्र गोसा खास एजिङ गोसा गइबसन गलेन अच्छी चाहिँ ठाकु चाहिँ मजो ओ ठाकु चाहिँ उत बिरी पारमिटर गाडा बुद्ध धर्म चाहिँ परन्त निरन्तर यंग्यौ खास बिरी पारमिटर छनमा त धर्म रक्षाको लागि चाहिँ हामीले एफोर्डनेस शक्तिमान ज्याजे इच्छा शक्ति दया छनमा अले आ थौ माला थन च्यानल थौ ओढाला उ ओढा लगाउन कि बिस्तारै कोपा लाउने छ त आ त गुरु पनि शिक्षा अनुसार हुने हो खासि सामना एजे अझै नि ठीक आजी लगभग अन्त्य हेर्नुकोला चिथो सुकुमी भाजुमी पिन्द अहिले नुगु पुस्ता पिन्द चाहिँ चिथो चर्या प्याह अहिले छिगु पाकेन
थो कार्तिक 29 गते हो नीति छुख सन्देश जो छ चाहिँ दैति छ जो आजि थो जिल्ला छौ दर दक्षिण गुरुजी पिसान रे सजाइनसम्म लक्की छाडा छ जिउ गुरुजी जात मुखुसान छ चर्या नि अंगाले ना होला मला संगीत पूर्व जन्मै बौद्ध संस्कार मोडु खस दै मोडगा तै पक्का गुरुजी पनि मुटु यहाँ वेगा पनि जिल्ला नि हामीले समी पेटा दो अले वेगा बिजे नि मरे नि यहाँ दै बिजे अरे सदिमन जोशी न दै बिजे आडो हरेक सा हरेक दै बिजे आडो दो तैसिक मने दाउ अझो कारण हैन जिजैन ठो के वनो निर ठ्याउमा ठ्याउ ठ्याउनला जो बच्ची मायाको जीवन लाउने होला आगुले भागदन नगा होला तो जीवन चाहिँ नि जीव चर्यामय चर्या पाउनु यो खा जीव संकल्प हैन हो यो खा जीव छैन चर्यामय दो जो जान जो परिवार जो क्या जो म्या आ जो छे देङ ल म्या बुढी वन साइड जिसले ए थे छ छदा तो बाला ल पछि वे केम राखे मला अझो कारण न आवै 29 गते तो जिम सँग चाहिँ नि लिपाङ खुशी हो जिम बज्रकला कुञ्ज जाजो खा तो चाहिँ नि काठमाडौँ महानगर चर्या नृत्य बोजा 2082 सँग सिपिन त कुष्ट तुसा बनापौ मर्सा चाहिँ नि फेसबुक ए बनापौ मक्सा चाहिँ नि उगेन मर्सा ठोए टिभी च्यानलमा आफ्नो छिपी दक्षिण बनाछन् सोझास दक्षिण अले ओके चा मजा जिम त चाहिँ नि कमेन्ट बिहारी छ सल्लाह सुझाव बिहारी छ मला अले छिपिन दक्षिण सेनिकने यामा आश्वासा जो बज्रकला कुञ्ज हामीले हेर्दै लुखा ओके चाहिँ छिपसँग चाहिँ छु दक्षिणा ड्याप यो लाभ छुन पुलिमा मोरो के नियम नीति दो के चुना यामा न्यायले या मामाले यो अबले यो नभए चाहिँ कल लाके अनौना चाहिँ थयौ कार्यक्रम चाहिँ नि जिजकमको सम्बन्धित ठो गोची छिप्ने ठो इन्टरभ्यू ठो टिभी च्यानल स्विचमा पिन्ता जे आह्वानीय छिपिसन फुपिसन फुफु किस्म ठो त्यो बि हिसाबमा सेनेकने यामा ठके चाहिँ सल्लाह सुझाव बिमा ठके चाहिँ नि दर्शन अथवा ठके अध्ययन अध्यापन अवलोकन अभ्यास अन्वेषण त छिप्सन चाहिँ नि मतलब वता चुलाको बिमा चिता बिहार त यकुदो सस्यो बि यकुदो वेकअपसँग चाहिँ नि मुने राग द्वेष मोह मतसे काम क्रोध माया मोह लोभ पाप जस्तो तक्क चुका छया मलाई त सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ नि अलक्क जुया सम्पूर्ण प्राणी त्यो लागि दुःखित चाहिँ नि दुःख वो चीज ज्यादा पिंदा उठारी आओ तापुटया थन उठार जाउने नाप नापन दक्षिण चाहिँ उठारी आने क्यों गा चाहिँ बोडी चित्त उत्पन्न याना बोडी चर्या याना बोडी सत्व लाभ याना बोडी सत्व तो प्राप्त याना जीवन आशा व्यक्ति जगमको परिवार जगमको थोड़ी समुदाय जगमको क्षेत्र जगमको प्रदेश जगमको राष्ट्र जगमको संसारभरि दुःख हुने न चाहिँ ठो माध्यममा अप्नाइन हुँदा छ दुःख सुखी जी आनन्दमय जी शान्तिमय जी दुःख मुक्त जी अले निर्वाण यो मार्ग हुन्छ चाहिँ छि सफल जी ये तासे आयो 29 गते काटी सक्कल छि नेबामी अथवा गैर नेबामी अथवा पिने पिन सुनन अयो मि सु सपिन मबै मखटे हम वेगा पिन त न दुनोलन छ लस्कु स्यान्जना तासे छिबिङ दक्क सकलसियो यी भिजुमा छिबिङ दक्षियो जीवन सुधालयमा या ओजान्याले चाहिँ सफल जीमा तासे जिथन छिबिङ त सुरादे सञ्जना अले म बुधाए पपट सब मंगलम ई बिया चाहे दिल यको सुभ्या छिट आथो 29 गते यो ज्याजोइनी दिन छिट पिन्तुना देशञ्जना ठौया ज्याजोले नेपाल देया संस्कृति विषयले महत्त्वपूर्ण योगदान बियादीमा चर्या प्याखया प्रशिक्षक भाजु चन्द्रमान मुनिकार जुनाप खलाबला यानु बुजुल वेकनाप चर्या प्याखयो विषयले अले कार्तिक 29 गते जुइगु चर्या नृत्य खके खलाबला जु बुजुल ठोयदासे छुन सल्लाह सुझाव दस झिनापो स्वपतया दित इनापेलिसे थो ज्याजो थनेको चाहिँ कि सुब्या